And once you get vaccinated, then for the rest of you... Akiria hindi ya kuhe aruti wira amwe njanjo iyo, CC wa ugima wa mwiri thirikari-ini ya kaunti ya Embu ndagitari Joan Mwende augite aruti wira aya mari hatikaini nene gukira andu angi a kunyitwo ni murimu uyu na uguo bata wa kuheo njanjo. Ni ugonjwa hatari sana, unasababisha kifo within a very short time. Na sababu ya kufanya hivi ni kwa vile tumekuwa na visa vya hepatitis B. Muda wa mwezi uliopita, mwezi mmoja tukawa na visa 4 na si jambo la kawaida. Oho, ni atariirie njira ngurani iria icungagiriria mundu kugia murimu uyu. Ona kuri uguo, ni erite ikari ya Embu matikagie na haho, amu mundu aheo njanjo murimu ucio ndungimunyita na kuongerera marenda kuhe andu 10,000 njanjo. Ni athiete na mbere kuria andu a wendi mwega mamateithie kuona njanjo makiria, amu iria menacio ti njiganu. Ningependa kuambia wenyeji wa Embu County kwamba hepatitis B ni ugonjwa mbaya lakini ni ugonjwa ambao unaweza kingwa kupitia vaccination. Kwa hivyo kila mmoja popote ambapo yupo ajaribu apate vaccination dhidi ya ugonjwa wa hepatitis B. Uthuthuria wonanitie murimu uyu uragaga mundu kahora na kwa ihinda ria mwaka umwe uragaga andu 600,000 thi yothe na uguo he bata wa kugiriririo tene. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Wangari wa Kariuki.